Unongwad RTI uba di Sarsing Rani hak arpo trek ujeliop arajar arpuar. Ula pente bak office jang ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL haduk mentah kampatla ban penbiang ya ka kaipot ban ajing tip leki beriu masa atem yo molong kila penbiang ne em ki kot kisla na benta bani otan boarding halak ki jongki yang kisem. Habakran ni kilat patai kubor uba des Sarsing Rani uletho bu uratho shak office MEECL na dok shitrik ubnaya yong arajar arpuar. Banyak jing tip lagi beriu masa atem nyaw maulong kidon em kikot kisla kum kikot belong tra ya kejaka na kayeng na kebenta banyak otan ya ke boarding elektrik. Henry menta la sau pos ni tam ke MEECL kampat la ban ajubab ya kene kejing pan RTI. Uloong bakum babaro kitip bana kebenta banyak otan boarding shiki yang kisem don kam ban peni kikot kisla kum kejing long tra ya kejaka na kayeng. Badai namarkannya balapan ke RTI na ke MEECL. Uba des Sarsing Rani ula keno bakane kejing penslam ke MEECL ban ajubab kala bandan AA Helendat amar wakla lapalat sopos niru umpat yo setia ka kaipot jong ke RTI wat hadien bula pa jeng kan mau bonsien syaka office MEECL. Ula ong bakane kejing penslam ke MEECL ban penbiang ya kene kejubab kan bu aku umdum ikipat ba nomor lada kini ki beriu ke bahasa atem motor kimbiang ikikot kisla ane kim yo ya no objection certificate nak office usim meliam. Kumno ke MEECL ke kloy bansya iki bantan boarding. Habal keli ke iksen jam ba unsyem lada ke MEECL kandang penslam ban ay ya kejubab. Nakaliang uba des Sarsing Rani ulong balada ke MEECL kandang penslam. Kum unang ubat jeng tip nak RTI unsatho show Chief Information Commissioner jong kejela ban lay persya ya u ne kanong ay jubab ke MEECL ban penslam ban ay ya kejubab ya kene kejengwat RTI. Lada kidon ngekot kesla ai ikut kesla kaba pada lada kidon ngekot kesla te ai ke NOC kabala ai daus imlim na benungko jiro kopi jong NOC kabala ai daus imlim lani ke jiro kopi jong NOC bala ai dak selong buat municipal buat sanga apply hasra begin ai connection ya electricity sha to ki south pa artra hantai potem motor kata bang apa ni ikut kesla kawai lah pata kebakila kambala ayo na ayo siem duduk kapras pak sempulan ai tak pata syua kan ai connection nama aku mengitipi syua kan ai connection kilo yang ai pata tiada lagi bata ai kenosi kabal ai dak use emilim lane kabal ai selong buat municipal buat syaka election syaka electricity buat syaka selong electricity buat kabal syua kan ai connection te ai kita ikut selama ai no si dos iem dan edaka silong municipal board te kata ka bangapa mental arbana ai do mental ngam yo kita ikut sela te ngapil ni yo tadi te do mental ngam yo kita ikut sela te kata ka ai ka bang awali tu epi barok hangi ba pi pai ta pi bentip ba ki jinsha kade jinsha yang no ndre kade jinkam hi jongi harian kolini ki bang mil ayo ki kebijakan kelas pasan pula kita tadi bendon tadi menunggu. Tapi kemudian patah, kemudian ia connection pihak dia nanti dia bila inspect kita kemudian tu apa ni berkilat ia connection tu parah tu lebih itu ia connection. Dan ia patah. Nang ia patah. Kata di sejarah jongka listrik board. Nang ia patah. Lada ia patah. NOC dia punya NOC ia mana selong sebelum kini punya NOC suara punya connection. Ya ketua lain nama kajaka ada juga selong kapur. Kata di ke banga ngapan anti ai napo ka Meghalaya Energy Corporation apa belum jiksan. Lada ki ai special lo di berada dengan barima ke ai special pataya gini ki harijan. Ba kan thor che kedua napo ba kimla ban samir. Dari mentah ka kum ki ka dustul juga himaman liam la thor syai ba ki patahi apa yudu omla ban samir. Kata kelar patah. Tiga jingli kalau babin akan orang tu minta mata hiyo adu pedalak bansaan tu